Dober dan, vsi zbrani. Dober dan, Mateja, Hanna in Haj. Silvija. Ko sem razmišljala, kako bi začela tole današnjo predstavitev knjige, pod prvo, jaz nisem noben profesionalc, kar se tega tiče, mi je pa ta knjiga se tako močno dotaknila. In že dolgo časa nisem prebrala tako dobre knjige in je pocukala mojo dušo. In me je resnično navdala s takim mirom in istočasno z optimizmom. Jaz znam biti zelo kritična, nisem niti velik poznavalec in bralec raznih strokovnih knjig in takih za dušo, seveda. In taka za dušo je zame Mali princ, je Momo, je Jonatan, ne? In ta Zmajeva deklica, kar se mene tiče, jo damo lahko ob rob teh velikih knjig, ki so knjige za na nočno marco za vsak dan, za celo življenje. In potem sem razmišljala, da pravzaprav so vse besede odveč. Zato je, ker se mi zdi, da je nemogoče, da bi lahko izrazila vse to, kakor se me je knjiga dotaknila. Pa kljub vsemu, a ne, živimo pač v svetu besed, ker plesati ne znam preveč dobro, pet še slabš. Zato bom poskušala najboljše izvabiti iz sebe, iz Mateje in Haja, da predstavimo to res čarobno knjigico. In ker je to knjigica za življenje, prav za vsakogar izmed nas, želim to, da bomo tudi spravili to v življenje, tako v konkretno na tla. In zato bom začela z odlomkom iz sicer svoje knjige, citat pa ni moj. Je pa to odlomek oziroma razmišljanje Virginije Satir, ne vem, če jo poznate. To je ena največjih, najpoznanih na svetu družinskih terapevtk, raziskovalk pravzaprav duše. In ona je zapisala takole: na vsem svetu ni nikogar, ki bi bil natanko takšen kot jaz. Vse, kar pride iz mene, je pristno in samo moje, ker sem se samo jaz tako odločila. Moje je vse o meni, moje telo, moje občutki, moja usta, moj glas, vsa moja dejanja, naj so namenjena meni ali drugim. Lastim si svoje fantazije, svoje sanje, svoje upanje, svoje strahove. Ker sem sama sebi svoja, se lahko intimno spoznam s sabo. Na ta način se lahko ljubim in sem prijazna s sabo in vsemi svojimi deli. Vem, da se v nekaterih stvareh glede mene čudim, drugih mogoče še ne poznam, ampak dokler sem sama do sebe prijazna in ljubeča, lahko pogumno in z upanjem stopam pojasnilom na poti in odkrivam še več o sebi. Kakršenkoli videz imam in kako zvenim, karkoli rečem ali storim, mislim ali čutim, v določenem trenutku, to sem pristna jaz. Če se kasneje izkaže, da je karkoli glede mojega videza, glasu, misli in občutkov neprimerno, lahko to zavržem, kar je neprimerno, in obdržim ostalo ter ustvarim nekaj novega, da nadomestim tisto, kar sem zavrgla. Lahko vidim, slišim, čutim, mislim, rečem in storim. Imam orodja za preživetje, sem blizu drugim, da sem produktivna, da razumem smisel in uredim svet, stvari zunaj mene. Jaz sem samo svoja.
in zato se lahko poustvarim. Jaz sem jaz in jaz sem dobro. Virginia Satir je to povedala na svoj način. In jaz sem doživela to vajino knjigico, da v bistvu govori o tem. O tem, kako biti resnično jaz. Kako iti preko svojih strahov, demončkov jim jaz rečem. Kako odkrivati tisto svoje poslanstvo, svoj namen. In napisala sta, oziroma ti si meni napisala v knjigici, ki si mi jo podarila, Nataša, naj te na življenjskem popotovanju vodi tvoj zmaj, tvoja duša. In na 71. strani sta zapisala: izpolnjenje namena tvojega bivanja tuj in zdaj te bo resnično osrečilo. In zanima me, draga Mateja Hana, da si našla svojega zmaja in kam te vodi? Mislim, da sem še na poti, ampak se vedno bolj odločam res za to smer. Zelo veliko je enih, ko bi rekla, distractions, stvari, ki hočejo potegniti stran z te poti. Je to kar eno tako vseživljenjsko potovanje, se mi zdi. Mislim, kakšni se zgodi tudi lahko tako od danes na jutr. Recimo, je kar tole zadnje čase, moram reči, že velikrat pomislim na njega, imam kakšne dneve, ki so težki, pa se spomnim, se on je tudi na uni klopi sedel, pa bil depresiven, pa se včasih tako počutim, pa se mi strah, če je on to dal skozi, bom pa še jaz, pa marsikdo drug tudi, no, ker se mi zdi, da grem, mislim, da se zdaj da veliko, no, ker tako malo naporno obdobje, že nekaj cajta. Ja, taki časi so naporni, ampak sigurno z razlogom in najbrž res duša nas vleče iz teh naših oklepov, da zaživimo. Ja, da zaživimo bolj v skladu s tem, kdor smo. Ja. Tako da vse te bolečine, vse kar se dogaja, ima svoj smisel. Ja. Super. Zdaj se bom jaz tukaj malo potrudila po angleško. Hi, what can you tell us about your journey? Did you find your purpose? Because you are talking in the book about finding your purpose, finding yourself. Yeah. I think one of the choices people have to make in their life is to choose for the soul first. I mean, it's not... We all read about it, we hear about it, we know about it, but nothing happens if you do not choose for it. It sounds simple, but only then something can happen. So, because then you are pulled further onto your journey, and you will, if that is meant for you, you will experience what you need to experience to outgrow what you're caught in, to outgrow your mask. So yes, I know that I am at least following that road. I'm following the road to share that with, in whatever way is possible. But I think what is important to add is you can never be there. Never. We always keep our personality. So you will have your moments, and when you support people, it is important to be able to surrender to that what is meant. But you can. It's not a fixed. It doesn't stay. It's not like, oh, now I reached it, and now
It's what many people think, but it's not. It's not something that is fixed. It's never ending. It's yes, because you keep your personality, but you will be in time. It's easier to handle it and to come out of the traps of the, and eventually there will be change. You change a bit, you do. Yeah. Thank you. And you help us to change with this book, to all of us. Thank you. That would be nice. Yeah. We can do that. Yeah. V knjigi govorite o močni želji in tem impulzu, tem, ko potegne Tijo, da jih začne iskati svojega zmaja. Kljub strahovom, kljub pravzaprav to, da je morala iti od doma, da je zapustila varno ognjišče, toploto, dom. Jaz bi temu rekla, zato ker ko sem rekla, da želim, da je ta knjigica življenje, a ne se to nam dogaja vsak dan. Pravzaprav, ko je treba stopati iz cone udobja. Tukaj jaz vidim zapuščanje tega našega domačega, a ne, ki dajete tako lepo prispodobo. In to imamo vsi, to je tako zelo življenjsko. In me zanima, kaj misliš, zakaj se ljudje tako težko odločamo? Tako kot je Hai rekel, se je treba odločiti za potovanje, za iti iz sebe ali pa v sebe noter. Jaz namreč verjamem, tako kot tudi pišete v knjigi, da ima vsak svoj namen, zakaj je prišel na ta svet. In je pravzaprav naša dolžnost, da živimo ta namen, zakaj smo prišli, da se izrazimo. In v nas je ta moč, samo če to iščemo. Kaj misliš, kaj je tisto, zakaj je tako težko hoditi pot svoje duše? Kot prvo bi rekla, naša družba tega ne spodbuja ravno. Nekako nas ukalupljajo, tako smo že vzgajani, da najrajš, ne vem, odvisno, kakšne starše imaš, ampak tisti, ki te vzgajajo tako, oziroma svojega otroka vzgajajo tako, da bi sledil res sebi, tistemu, s čimer je prišel na svet, taki so bolj redki, rajš vidijo, ne vem, če oče zobozdravnik ali pa mama, da bo sin nasledil ali pa hči biznis njihov družinski. Ali pa, če vzamem moje starše, ki sta imela redni službi, nekako sta pričakovala, da bom šla po tej poti, tako da treba zelo s komolci udrihati, ja, si utirati pot, če hočeš iti po svoji poti. No? Ker ta pot duše v naši družbi ni lahka. Najbrž je lažje, ne vem, v kakšnih drugih družbah, pa ne vem, so redke, ampak mogoče res te bolj primarne družbe, ki ni toliko tega dokazovanja, da moraš uspeti v poslu ali karkoli že, ampak bolj spodbujajo bolj, ne vem, osnovne stvari v življenju, ki so pomembne. Se veš, jaz sem šla Indijancem takrat 2003, sem pisala v tej moji prvi knjigi, ki je Nataša tudi vodila predstavitev. In oni so načeloma še bolj v stiku s tem, čeprav ne toliko, kar ne vem, preden so belci zasedali njihovo tisto vse ozemlje. Mislim, se ni smešno, ne vem, zakaj sem se zasmejala, ker je zelo žalosten. Ampak tako, ko sem prišla v stik z določenimi ljudmi, ki še živijo sebe, oni bolj tudi vzgajajo svoje otroke na ta način in tam je bolj lažje. Tle moraš pa zelo močno čutiti ta klic, da zbereš moč, da mu slediš. No? Pa fajn imeti bolj tudi podporo, če nimaš doma, da najdeš ljudi okrog sebe, ki na podoben način živijo. Tako bi rekla. Ja, jaz mislim, da je to velik izziv. Ja, je. Pravzaprav tukaj v tem življenju, v tem svetu, v tem okolju, ko smo živeti sebe. Ja. To je umetnost. Ker bojo se polno enih strahov nalep tudi na nas, ker smo jih dobili prek socializacije, tako da te demone polja premagati najprej. Mogoče Hai. We were talking about that it's difficult to
to walk our path of our soul. Why do you think so, that it's so difficult? Because it's a totally different path than our desires. Because from our personality, we want to follow first our desires. I want. And the path from the soul is not I want. The path from the soul is not what I want, but what you want. It's something has to turn upside down in us. Because from the personality, we keep thinking and feeling always in the same way. So we also keep repeating all the time that we need something, and that we need control, and that we need this, and we need this. I mean, it's all about searching outside of us to feel safe or to feel good. While the path of the soul is, it's already there. That is what you are. So, why is it difficult? Because we have to stop our personality, to follow our desires, our will, so-called, and start to listen to what deep inside of us we truly are, and what we really want. Because that's all hidden under these layers of superficial, of our mask. So somehow is how to connect all these and to... It's actually connected with death. Following the path of the soul is connected with dying, but not literally. Yeah. But dying of the personality, dying of what you think you are. What you think you are. Because that determines all the time that you repeat all the time the same, somehow all the time the same. Even if we grow, we still repeat. And we still have the same defense mechanisms, and we still, repeat the same need for, the same patterns for our control. The soul doesn't need control. Yeah. Because the soul is in the now. But for that you need to die. You need to be prepared to die. Because you cannot cause it yourself from your thinking and feeling. You cannot. It's the soul that will do it. It's the dragon that will do it. Thank you. Samo preverjamo, smo v redu z angleščino? Super. Vse ne, da bi jaz prevajala, ampak saj vprašati moram. Yeah, okay. Good look. Dobro. V knjigi opisujeta tudi Tino bolečino, ko je izgubila mamo, ko je mama umrla, ko je bila še zelo majhna deklica. Kako pogreša njo, njeno toplino, ljubezen. Tist dom, pravzaprav, ki je mama mi ga dajala, nudila. Lahko rečem, da razumem to bolečino, da kljub temu, da sem več ali manj odrasla ženska, že v nekih srednjih letih, in sem pred leti izgubila jaz svoje starše, oba naenkrat. In še vedno jo pogrešam. In mislim, da vedno jih bom. Tako jaz sem zmeri rekla, da se mi zdi tako nefer, da starši bi itak mogli skozi živeti. Ko mi umremo, pol šele oni lahko umrejo. Morajo skozi skrbeti za nas. To je bilo moje razmišljanje in še vedno je. In istočasno seveda čutim, da sta še vedno z mano. Tako, ker so se me dotaknile besede, ki sta jih napisala v knjigi. Ko pravi mama, ti, ljuba hčerka, čeprav me ne moreš videti, sem še vedno tu. V resnici vas nisem nikoli zapustila. Vsa leta si čutila mojo prisotnost kot prisotov kot topel spomin. A ni
pravzaprav ta občutek, ta notranji glas, ki ga imamo, intuicija, lahko bi rekel, glas našega zmaja. Kako naj ga prepoznamo? Kako vemo, da je to? Kdaj je intuicija, pa kdaj so recimo želje, ne? Ali pa kar je govoril prej. Ja. Kako vemo? Ja. Kako ti veš? Ja, sem jih hotela reči, da ne morem dati recepta, da vsak zase mora vedeti. Ne vem, meni intuicija na različne načine govori, včasih tudi preko sanj, tako da to še nismo omenili, da se tale zgodba najprej pojavlja preko sanj, tako neka rdeča linija. Smela dolge sanje, ki so izgledale kot japonska risanka, v katerih je nekak začetek pa konc zgodbe. In potem so bile še ene sanje, par let kasneje, v katerih mi je bilo pa naročeno napiši knjigo za otroke. Na koncu je izpadla knjiga za vse starosti, lahko pa rečemo, da nagovarja otroka v nas. Tako da to je očitno že bila intuicija. To je bilo neko naročilo od zgori, če tako rečem, kakor iz drugih dimenzij. Zanimivo, da sem tudi za prvo knjigo dobila tako naročilo, ampak spet intuicija lahko rečem, sam, da je bilo pa vizualno, ni bilo preko sanj, ampak da sem imela vizijo rok, v katerih je ta knjiga ležala, je bila rdeče barve, pol kasneje, ko je že bila natisnjena, sem se spomnila, taka sem jo videla, je bila rdeče barve. Ne? In takrat, ko sem tisto knjigo zagledala, je bilo tudi to je pa knjiga, ki jo bom napisala, pa je bilo pol o čem počem sploh pisati, kam vam pa sploh zapovedati svetu. Ampak se pol izkazati par let kasneje, da imam. Ne? Tako da, ja, meni na različne načine intuicija sporoča. Znaš prisluhniti intuiciji? Kukor kdaj. Trudim se, da čim večkrat. Se mi zdi, da sem pravzaprav, da mi gre kar dober, ja. Ampak včasih znam pa tudi či zabluziti, zato ker hočem, da je drugače in res se učim tega. Najraje bi 100% skozi sledila temu sam. Tako kaj Haj rekel, pa ta naša osebnost, ta naš ego nagaja vmes in pa gremo včasih spoti, pa si pa rečemo, pa sej mi je bilo rečen, sej nekako se je bilo jasno, zakaj nisem poslušala. Ampak je tudi to treba sprejeti. No. Se pravzaprav s tem rastemo? Ja, prek v narekovajih napak, no. Se napak v bistvu ni. Se pa trudim. Intuicija mi je zelo pomembna stvar. Can we say that intuition is part of our soul? Is the voice of our soul? What would you say? Intuition is the channel. That makes us listen. That we can listen to what is really going on, or what is really the answer to situations. And intuition is something, we all know this, but it's so difficult to listen to it. And that's why it's a channel with holes. It's all full of holes. So in the beginning, when you choose for the soul, it's really full of holes. We have this, in Holland we have a goat, not goat, whole cheese. Do you know that? Yeah, cheese with holes, yeah. And it is like that. It's a channel with all holes. And what you have to learn with intuition is to learn more about yourself, so you can be more and more in the nothingness, so these holes get closed. So the information that you receive, you also give it further unpolluted by your own thinking and feeling. So it's a channel in the nothingness. That's the intuition. Okay. And the least you think and feel around it, the clearer it is. So it's quite direct. You know it, don't think about it, give it. Yeah? Or follow it. Yeah, follow it, yeah. Thank you. Prej si omenila starše. Tudi jaz sem mama in se me je ta knjiga pravzaprav dotaknila tudi z tega področja, kot mama. Ko opisuje ta očeta, kako mu je bilo v bistvu, čeprav je bil zelo strog, trd, klen, kako mu je bilo vse zelo težko, ko je Tija kar naenkrat zginila. Pustila se mu sporočilo, da gre,
iskati svojega zmaja. Kako ga je skrbel. Sicer je bil tudi jezen, pa kljub vsemu. Ne? In se mi zdi, tako sem se zamislila, kako je v bistvu vsakmu staršu, oziroma bom govorila o sebi, saj meni, kako je težko in največja umetnost spustiti svojega otroka od sebe. V smislu, da lahko sledi sebi, da živi sebe, da sledi svojo pot, karkoli pač to je. A je skladna z mano ali ni. A ne? In pravzaprav nekaj tazga, kot si omenila, pišeš ti v svoji prvi knjigi Prebujanje v dušo, pred 10 leti si jo napisala. Toliko časa je minil od takrat. Kako zdaj gledaš na to? Na kaj točno? Na ta svoj odmik, na to svojo rast, na to svojo pot. A lahko zdaj pogledaš z kakšnega drugega zornega kota, kot si gledala takrat pred 10 leti? Se pravi, kako vidim to svojo prvo knjigo na nek način? Lahko. Ja, tudi sebe. Sebe tudi zdaj, 10 let kasneje, ko sem še nekaj poti prehodila. Ja, ta prva knjiga je zapis, takrat, koliko sem stara, 35, ko je šla. Nekako sem probala teh prvih 35 let zajeti v njej, tiste neke pomembne trenutke, pokazati svojo rast proti duši, mislim, kako približno potekala moja pot. Včasih mi ljudje vprašajo, kakšna je razlika med mano takrat pa mano zdaj, a se mi zdaj še toliko več dogaja, tako notranje, ne? Pa bi rekla, na nek način se je ta proces, kako bi rekla, umiril. Mislim, drugačen je. Takrat je bilo precej enih mističnih izkušenj, ki sem jih tudi v knjigo dala. Kaj pa vem, kako bi rekla, bolj subtilne lekcije so, tako da sploh se mi ne bi dalo o tem več pisati, mislim, fajn mi je bilo takole simbolično pisati, ker na nek način, ja, je to nadaljevanje pravzaprav procesa, ja. Ne bi pa pisala več o sebi, tako iskreno. Pa ne, da mi je žal, da sem takrat, to ta moja iskrenost se marsikoga dotaknila, kar se mi zdi fajn, marsikoga podprla v njihovem procesu. Ampak ja, sploh nimam nikakršne potrebe več po tem, da bi se nekaj razgaljala. Se mi zdi, da to moje in da, mislim, lahko se tako ena na ena povem stvari, ki se mi dogaja, ampak tako le širši publiki, pa ne. To je že sigurno ena sprememba, taka večja. Dejansko, ja, stvari so postale manj spektakularne, če temu tako rečem. Se pravi, ko sem šla k Indijancem za 4 mesece, zdaj ne bi šla več. Ok mi je biti tukaj, pa čist se soočati s temi vsakodnevnimi izzivi, ki so itak dost veliki. Mislim, tako, v bistvu fora bolj se mi zdi v teh subtilnih, mehnih premikih, kakor pa vsega še vedno rada potovati, nam reka, da ko večem kamor nam šla, ampak tako, se mi zdi, da se enih čist drugih lekcij učim, no, pa da so ful pomembne. Pravzaprav zdaj prav v tem zadnjem obdobju, ko se mi zdi res precej težko, pa povezano res tudi s hormonskimi spremembami, ko grem proti menopauzi že, pa ene to bolj čutimo, druge manj, jaz kar čutam, no, tako. In čutim, da me ta proces res usmerja vase, ne tist iskati izven sebe, pa še vedno kdaj iščem, pa niti ne mislim tako, kakšni učitelji ali karkoli duhovni, ampak ne vem, tako fajn se mi dobiti z ljudmi, da se zamotam, pa vedno, pa si natrpam urnik, pa vidim, da ni. 5 not, 5, ustav se, skensli ali pa ne si spet zafilati. Tako, no, čutim, da moram biti res vase, evo, in to se mi zdi. Ampak v teh stvarih se težko piše. Mislim, ok, ti je šla not v jamo, no. Ja, ti je šla v jamo. Ja, in jaz tudi zdaj grem počas v jamo. Ja, to je lepa zgodbica. Da je mogla iti precej globje noter. Ja. Če je hotela slišati svoj glas, kaj sporoča. Ja, zelo lepo. Govorita in omenjata tudi Tine prijatelje, Miro, Elizo, pravzaprav tudi Kaj in oče
a ne. Sama veš, da sem coach, trener, a ne. In da se zavedam, kako pomembno je, da imamo v življenju podporo. A ne. Pa tolikrat ljudje mislimo, da se bomo vse sami zmogli. A ne. In zdaj eno je imeti podporo od zunaj, jaz pa mislim, da je zmaj lahko naša podpora. Je to to? Naša duša. Ja. Kako tebe podpira? Ja, jaz mislim, da me zelo podpira, ampak jaz včasih še nočem to zelo prisluhati. Ampak se mi zdi, da vedno bolj, no, tako. Včasih, ko je bila knjiga že napisana, je bilo zanimivo, da se enkrat tako notranje kar zmaj pojavil, pa sem se začela pogovarjati z njim. Se vem, da je to pač zmaj simbolično, ampak on se je v sanjah mi pojavil in pol je prijatelj, ki je interpretiral sanje, en Belgic, je rekel zmaj duša, tako da tako so sploh prišla nekako do razlage. Ja. Tako, kadar si prisluhnem, zelo čutim prisotnost duše. Kadar res se usedem, pa dam prostor temu. Če pa sploh šibam okrog, pa je tega manj, ne, mislim. Tudi ne moramo slišati. Ja, vse to. We are talking about listening to our dragon in us, to our soul. That it's very difficult because we are in this environment that we are doing, that we are so busy all the time, and then it's impossible to hear our soul. What do you think? Yes, but especially we have to get tired of how we repeat ourselves within that environment. How we are not really daring to be ourselves in that environment. It has to hurt. The mask that we're wearing has to hurt. So it is important, the environment. It's very important. Because that's why Tia starts the road. She starts to go. She knows that she has to find out something. And that means we all do that also when we grow up. We leave home or we search outside of our family. That's how it works. And then later, when that's just the building up of our personality. But later, when it really starts to hurt, because it gets complicated, and you meet people that are totally different than you, and when it starts to squeeze and hurt, then you might start to listen to this call of the soul, and that makes you maybe willing to search deeper. That's how it works. If everything goes well, we do not want to change anything. So pain is very important for us. Pain and confusion. It's very important for the road of the soul. Without it, we would not move. We wouldn't move. Meni je bilo tako všeč, ko ste zapisala o zmaju. Sem brezčasen in večen del tebe, ki živi v svetlobi. Ta knjigica ima res toliko enih lepih misli. Na koncu knjige Tia najde, ta zmajeva deklica najde svojega zmaja, svojo dušo, svojo svetlobo, svoj namen, svoje poslanstvo. In zmaj reče, zapomni si to. V tako stanje se vrni vsakič, ko boš zdravila ljudi. Tako boš zmožna videti, kaj resnično potrebujejo, da bodo postali bolj celostni in prišli bližje svetlobi v sebi. Na ta način boš prispevala k širjenju radosti v vašem svetu. In to je to, kar smo zdaj govorili, kako ohranjati stik s sabo, svojo dušo, da lahko služimo drugim. Na kakšen način ti služiš drugim? Razen, da si napisala to knjigo.
Prva stvar, ki mi pride na misel, že več let vodim delavnice za osebnostno rast za upokojenke, tako da imamo en tak luškan krog, kjer jih spodbujam in one mene, se vzajemno, da živijo bolj sebe in so naredile precejšnje spremembe. Drugače smo imela shajen tudi delavnice, ampak zadnje časih nima, malo pa namen spet imeti. Je bilo pa pomembno, da sem šla jaz malo svojo pot, zato ker ponovno sem vedno njega prevajala in sem tudi tebi rekla, da danes ga ne mislim tle prevajati, ko imam poln kufr tega, res prav. Se mi zdi fajn, da imamo kar v angleščini in da je to pomemben se zavedati pravzaprav, da se da tudi tako, no. Ker sem vedno v tej vlogi prevajalke pristala. Tako sem šla po svojo pot, da sem tudi kot moderatorka začela voditi pogovorne večere, ki so tudi nekako namenjeni globljim temam, pa ne rata vedno, ampak mislim odvisno od gosta, kakšni sploh nočejo iti globlje. Marsikdo, ki pa na prvo žogo ne bi pričakvala, se pa kar odpre, no, ker imam to v bistvu dosti znanimi osebnostmi in pa sem tudi dostikrat intervjuje v prilogi Ona objavila, kar se mi zdi tudi del poslanstva, da je res tako širšo publiko dosegali. In sem veliko dobila feedbacka, wow, recimo, kako si pa z metoda pevca to manj zvekla, kaj je do zaprt, recimo, ne. Tako da to se mi zdi, da sem nekaj še pozabila, ampak ja, take stvari, no. Malo bolj v novinarstvo sem se pravzaprav vrgla, ker to je itak moj poklic. Ja. Ampak probam pol tudi kle spet svojo noto dati zraven, ja. Tista unikatnost, o kateri smo govorili čisto na začetku, ki ima vsak izmed nas. Mi pomagaš najti angleško besedo, ki mi zdaj mission, kot poslanstvo, lahko rečemo? Ja. We're talking about our mission, or what is Mateja's mission, and what about you? What do you think? Yeah, it's definitely communicating about the soul. I like to do that in stories, or to talk in front of people in a sort of lecture, but yeah, it's communication about the core things. And of course, how that is offered to you, that is always, you don't know. Part of it, this came to us, the story was meant for us to write it like this. And that's one thing. And the rest is also asked then often from the outside world. But it's definitely communication about the soul, about the core. Yeah. Zdaj vas bom pa povabila, pravzaprav me je Haj izval. Ima kdo kakršnokoli vprašanje v zvezi z vašim potovanjem, vaše duše? Ali pa sploh, kaj v zvezi s tem, kar smo do zdaj govorili? Eno tako lušno, prijetno občinstvo smo, ker se mi zdi, da bi lahko se pogovarjali in ne samo poslušali, dodali svoje mnenje. A lahko jaz nekaj najprej povem, čisto na kratko. Tamle ena družina zbrana, ki smo bili skupaj na morju, ko so začela pisati, in sploh njihov sin Luka, če malo pomahaš tukaj, on je zelo sodeloval zraven, vsakič, ko so na novo napisala, so pol prebrala zvečer in pol, ko sem jaz na glas prebrala, sem videla, aha, te besede se ponavljajo. Sem rekla, Luka, imaš kako idejo, kako nek sinonim noter dati na mest. In smo imeli pol tako diskusijo. Tako da je bil zelo vesel, kaj knjiga je šla in je rekel, če lahko eno dobi za darilo. Tako da sem hotela povedati, no, da so ustvarjali. In pravzaprav si zdaj napletla naprej, ko sem hotela vprašati, jaz sem tako bolj individualist, ne? In si ne predstavljam, kako je biti
oziroma pisati kot soavtor. Kako je to sploh šlo? Čistko me zanima, zelo praktično. Ok, ideja, to si rekla, so bile sanje. Vemo, da Haj pripoveduje rad zgodbe. Tudi sam je rekel. Kako pa zdaj to skupaj spraviti? Kako, a ste se kdaj skregala, kaj gre noter, kaj ne? Ja, v bistvu mislim, to je življenje, ne? Mogoče ne toliko vsebinsko, ampak oblikovno. Haj je nagnjen k temu, da zelo razlaga, pa preveč stvari. Ni fajn pol to obratno, tako da sem mogla to zelo oklestiti s svojim znanjem pisanja. Pa se s tem strinjal? Ja, načeloma. Mislim, kakor kdaj pravzaprav. Pa kar je bilo še kreganje, je bilo to, da sem ga mogla skozi vleči, greva pisati. To se mogoče vi še malo spomnite. To je bilo kar... So did you write it together, everything together, or how? Because yeah. So did you kako se reče narekovati? It works like this. Tell me. I'd say something like, yeah, like this, and it has to go like, nee, Matthias. Okay, then listen this. Yeah, okay. And no, that. So it's a constant process of. With me, the story, I mean, it can go all kind of ways, and Matthias constantly was like, that not, this not, that not, okay. So she kept the line, also the line of the language, and I was just giving the whatever came connected with the story. Of course, the storyline, I did keep an eye on that for myself, but Matthias cut off and streamed it. So it went very smooth somehow, because we know each other very well. So I didn't take it personal and it was cut off. Včasih, ko se je zataknil, vem, da je bilo tam, ko sva pisala o tem, kako opazovati misli in čustva in tako. Sem tako malo tudi po internetu, malo kaj posurfala, pa tako nek brainstorming, pa sem rekla, to pa to sem našla, pa bi lahko zdaj v zvezi s tem. Tako da sem malo tudi raziskovalka. Sometimes I search on internet like how to observe thoughts, or remember when we got stuck, how to do... some ideas came also from that. But a lot came, just like that. Especially the deeper layers just came. They just come. Because then you are not writing, then it just happens. Yeah, you are like a channel. I understand this, but I was just thinking how this works, practically with two people, because I wrote it on my own. How long did you write it? How long did it take? Half a year? Yeah, probably. Half a year. Was exciting? Did this brings you closer? Yeah. Or I mean, it was a different... Has any effect on your relationship? Maybe on this acceptance of each other's abilities and inabilities. It's quite an intense process, but it was also quite a tough year. We were driven out of the apartment block because they were renovating it, the whole block, so it was... Fasado so renovali. The facade they were doing. Si rekla, da sta potem na morju pisala? Ja, tudi, Pa v španskih borcih. Po španskih borcih. To je še dobro, tam se niste mogla preveč kregati. When we were in španskih borcih, we couldn't fight so much because people... Oh, yes. We were on the terrace up. There was nobody there. Super. No. Vedno se znala kar skregati. That's life. Zanima me, kdo sta še vidva? Kdo si še ti? Ne samo avtorica knjige Iskalka Zmaja Svetlove. Kdo še si? Imamo veliko vlog. A ne lahko temu bi Haj rekel personalities. Osebnosti. Kaj mi najprej pride na misel. Zelo imam rada mojo staro mamo, ki niti ni
moja sorodnica po krvi, v bistvu je očetova mačeha. In sva res kot dušno povezani in zdaj dosti skrbim za njo, ki je dementna, pa ne zna niti v trgovino več. Najprej se je to pojavilo, no, vnukinja moji stari mami, zanimivo, ampak očitno mi je ta vloga zelo pomembna, ker se tudi nekako poslavljam od nje, stara 85 let, se ne vem, da bo še nekaj cajt, mislim, še veliko let pojmenja, ampak tako vidim, da je to en del mojega življenja, ki je zdaj kar vsem pomemben. Drugač pa ne vem, kaj ne na tole rečem. Mislim, marsikaj sem, pa marsikaj bi tudi še želela biti, pa še nisem to izživela. Ja. Kaj še bi želela biti? Kaj so še tvoji načrti za naprej? Eno si rekla, da si, a ne prej je bilo veliko vezano na vaju skupaj, a ne sta sodelovala skupaj delavnice, zdaj pa si šla nazaj spet v svoje vode novinarske in da tam delaš še. Ja, se ne vem, kako bo to novinarstvo. Kaj so tvoji načrti, tvoje želje? Če ne bi bilo omejitev, kaj bi bilo tisto? Moram reči, da mi še ni tako jasno, če sem čisto iskrena. Da se mi tako sprot nekako odvija. Imam eno tako drznost v sebi, da če mi je ponujen projekt, da večinoma kar ga sprejemam, kadar čutim, da je v skladu z mano. Tako da me ni strah novih izzivov. Tako da bomo videli, ja, kaj mi bo prišlo na pot. Ena od idej je bila, da bi nekaj posnela, mogoče kot en dokumentarni film o ljudeh, ki iščejo stik z dušo. Recimo, se ne vem, koliko je to realno, ampak to bi me zanimalo. No? Pa ne vem, ali bi samo v Sloveniji jih iskala, ali bi v tujini, ki jih poznam več, da bi kar njih posnela, recimo. Zanimivo se mi zdi te zgodbe poslušati, no? Ker nekako se najdemo. Mislim, podobne so, vsak ima neke svoje odtenke, kako gre ta pot, ampak vedno je navdihujoče pa slišati druge zgodbe. Tako da to je bil en od prebliskov, ki pa ni to, mislim, moraš imeti bolj opremo, pa izkušnje, mogoče ekipo najbrž. Ja. Kaj ne rečem, si še mlada, ne? Ja, recimo. Če imaš to, veš kako pravi, ne, če lahko sanjaš, potem lahko to tudi uresničiš. Ja. Kač pa ja, mogoče res naprej ali pa spet na nov način delavnice shajam, ali pa sama videla. V bistvu prej, ko si reka, na kakšen način živim svoje poslanstvo, pa je pol nekaj hajzače gor, se spomnim, mogoče najbolj celo živim tako, da se z ljudmi individualno pogovarjam in to čistko privat, mislim tako, drug z drugim smo, ne zdaj neki za denar ali karkoli, ampak da se dobimo in se podpiramo takole. In to, če ni plačanje, to, a veš, podpora valjda je tak. Tako da tega kar veliko moje življenje. Zato je to polnurnik pravzaprav. You are talking about that you are somehow author of the book, searcher of your own dragon in you, and what else are you? What are your... Does it need to be more? Yeah, I do understand, but still, okay, let's say your personality. What else? Well, at the moment I'm a driver. I have some colleagues sitting there. I drive all around Slovenia and Austria, but I'm still writing also another book, which is somehow it's a thriller with dysmetrians, but it's already a project that's going on for a long time because, as Mattea told you, I write too much, so I have to be busy with cutting. His book is very thick. It's not like this. It's a thriller, but I also would like to make maybe a one-man show once. In which I combine music with this material. But yeah, that's I don't know, we'll see. This is something that has to happen first, because I'm now also finishing the version of the Dragon Girl in Dutch. That is soon finished. And then I will write a new version of the Dragon Girl in English. And then I will write a new version of the Dragon Girl in English. And then I will write a new version of the Dragon Girl in Dutch. That is soon finished. And then I will write a new version of the Dragon Girl in English. And then I will write a new version of the Dragon Girl in Dutch. That is soon finished. And then I will write a new version of the Dragon Girl in English. And then I will write a new version of the Dragon Girl in Dutch. That is soon finished. And then I will write a new version of the Dragon Girl in English. And then I will write a new version of the Dragon Girl in Dutch. That is soon finished. And then I will write a new version of the Dragon Girl in English. And then I will write a new version of the Dragon Girl in Dutch. That is soon finished. And then I will write a new version of the Dragon Girl in English. And then I will write a new version of the Dragon
So it goes also in Holland and Belgium into the world. Yeah, and then we'll see how time will tell. But it's always about what I said. It's a communication about this. The one-man show would also be about this. The other book is about this. This would be very interesting. Yeah. I look forward. Yeah, me too. But I first have to make it. Yeah. So it will be still some time to go over to see what happens. Mama pa tudi željo, nekako tudi namero, da bi tudi v nemščino prevedla. Super bi bilo, če bo tudi v angleščino. Tako da ja, v tej smeri. This baby is there, so it can go into the world. Yes. Se mi zdi, da je res tako dobra knjiga, da bi bila lahko v marsikaj jezik prevedena. Super. In čisto za konec. Mogoče, oprosti, jaz sem prele njih omenila, pa sem pol prekinila, nisem dala možnosti, se opravičujem, ker si reka, če ima kdo kakšno vprašanje. A je imel kdo kakšno vprašanje? Aha. Hi, both you were talking about intuition, but please, about emotions and about thoughts, how to connect everything together. Intuition, emotions and thoughts. It's in the book, as I understood, but if you can... It's not. That is not so specific in the book. The emotions, the thoughts, and because it's the book is a fairy tale, so it has a way of reaching you in a different way than if you would explain it. It's not an explanation in the book. Yeah. You read it. It's what we have to understand is that our emotions and our thoughts are in the way of the intuition. They stand in the way. We need them. We need our thoughts and feelings, because otherwise we cannot function here. But on the other hand, if we want to get some peace, some inner peace, some place where it's not all this chaos and not all the time this noise, we cannot find it in our thoughts and in our feelings. And of course we need our thoughts and our feelings also in the searching process towards that peace. But eventually we will understand that we cannot find it in the thoughts and we cannot find it in the emotions. We will have to accept that we have these and that they form our personality. But when we have to go that road to the dragon, we need at a certain point to choose for that silence in us, for the nothingness in us, which contains all. Yeah, that's how these two always, they don't have to be in fight with each other. But in the thoughts and in the feelings, when we are turning in them, there is no intuition at that moment. Then there is all the noise taking that away. That's why it's such a mess sometimes. Še kakšno vprašanje? Misel? Jaz verjamem, da ste že zelo radovedni. Knjigica, kot so mi povedali, bo po 20. aprilu, jo bo možno dobiti v knjigarnah. Danes za vas, tamle zadaj. Po nižji ceni, seveda, ker je promocijska. A imaš ti kakšno stvar, ki bi rada še izpostavila? Zato, ker ne se veste, kako je to. Vsi smo različni, vsak ima svoj pogled. In jaz sem izpostavila tisto, kar se je mene zelo dotaknilo. Seveda se je še veliko drugih stvari dotaknilo, ampak potem bi lahko tukaj sedeli do jutra. Bi ti rada kaj izpostavila, kaj je tebi ali pa kaj bi ti želela posebej še dati? Vsekakor bi rada tudi to pesem prebrala. Lahko povem, kako se je pojavila. V bistvu, tako kot so se te sanje, so se začele kitice tudi pojavljati. Sem prvi 2 kitici napisala, pa so pa shajam skupaj angleško
ta tretjo, pa ta zadnjo, ko on pol to prebere. Mava pa namen tudi mogoče, je fajn, da to povem, po šolah iti, če naj bodo povabili. Tako da je bilo rečeno, da je težko otroke zmotivirati, pa da je fajn, ne vem, kaj za pet zraven, tako da to je pol tudi zraven. Sam tukaj še nimamo melodije za enkrat. Ja, ker jaz sem pa gledala, sem rekla, so tu neki akordi? Ja, za kitaro. Vidiš, povedala nisem. Again, not good enough. Ja, ni še ta prave melodije. Do we want to still do this? Ja, bom prebrala. No, she said if I want to add anything else. What we were talking, because this is my view, how I saw, how I experienced, how I felt, you know, and maybe you would like to share something else. Would you like to add anything? Would you like to add something that, from your point of view, is very important and you would like to tell about the book? Yeah, it's so difficult to talk. I think you said it all. I think, and maybe the poem or the poem will open still what is for a bit that people get discussion. a feeling, because it's really a poem. It's really a fairy tale. Okay. And but the nice thing about that is that it stands out of time and it stands out of place, and it has a. I think it will touch everybody who's open to it. Yeah. On everybody's, you know, whatever they need at that moment. I think so. In different way. Yeah, and this in is the different way. beauty of the stories. Yeah. Mogoče en tak mehen detalj, ki je rekel, da je nekako izven časa. Ena prijateljica, čista prva, ki je pravzaprav brala, je rekla, tam, ko Tija pobegne od tega cesarjevega sina, je bila prva varianta, da se pravi na WC je šla, ampak te WC-ji, če so izven časa, ni, ne vem, WC školka. Tam v prejšnji verziji pa bila in je ona stopila na WC školko in pobegla skozi okno. In ona reka, ne WC školka, da na košare stop, neki tacga, ki je lahko, ne vem, koliko 100 let nazaj. Ne. Tako da en tak detalj, ja, je bilo treba paziti. Mislim tako, da je bilo brezčasno, ja. Ja, meni je zanimivo, zato ker seveda ste omenila cesarja, to se pravi, ok, mi zdaj nimamo cesarja, to se pravi je iz časov nazaj in istočasno so delčki, ki se mi zdi, da so kot tukaj in zdaj. Ja, se je tako. In ta povezanost mi je super. Ja. Cesar se je v sanjah pojavil. Prav beseda cesar je bila, da nosijo cesarja na tistih nosilih. Ni bil nek kralj, ne vem, vladar, cesar. Se nekaj ne ostane tako, če je bilo tako podano. Ne? Je pa ja, ko so pisala, to je zanimiv detalj, sem jaz veliko na Trumpa mislila, pravzaprav, tako, ko je ta cesar, ta vladar, tak brezsrčen, pa se mi je zdel tako, en tak narcis je, no? Ker pol, hvala Bogu, preobrazbo doživel, bo super, če bi Trump tudi ampak bo slab kaže. And not only Trump. Ja, se jih je pol taki. We have a full age of them. Yeah, and sometimes we are them also. And we can sometimes be ourselves. Yeah. It came just now in my mind, Reka Mehkove. Reka Mehkove? Yeah, the river of softness. Oh, yeah. Ja, to je tudi zanimivo. To sem po enem intervjuju povedala, ker še ni bil objavljen. Ljudje, tako kot sem rekla prej pravzaprav, da znam ljudi zmehčati tudi pri teh pogovornih večerjih. Tako da ta Reka Mehkova se je tudi pojavila v sanjah, ne? Da je Tija in Zmaj sta vrgla cesarja not in je pol to preobrazbo doživel. Tako da se mi zdi, da jaz nekako imam to zmožnost, če so ljudje odprti, ker zdaj ta moči zadnji gost, ker niso mogla zmehčati. Ampak ja. It's the river of total acceptance. Ja. Nekako se mi zdi, da kar skozi mene nekaj pride, ko se ljudje pol odprejo, no, tako, in so pol to uporabljati. Se pa tako, ko sem rekla v sanjah pokazala, ampak te sanje so itak tako simbolične. In tako jih je razlagal, ta prijatelj Jos, mislim, da je rekel, da to pomeni, da ljudi zmehčam, ja. Da jih znamo v stik z njihovimi občutki jih spraviti, tako je. Reka itak simbolizira občutke, mislim voda na splošno. Ja.
preberem. Zdaj prebrati vašo vajno pisem. Naslov je Ko pokliče zmaj. Tako nesrečna sem doma, mama zavedno je odšla. Oče in brat me ne opazita, kako sem osamljena. V sanjah pojavlja se mi zmaj, zdi se mi znan, ne vem zakaj. To, kar povedati mi želi, strašno pomembno se mi zdi. Trust me, girl, and search for me. I am part of your destiny. Thank you. Happiness is waiting for you if you do what you're meant to do. Sem zbrala pogum in na pot odšla. Kam naj sploh grem, nisem vedela. Smer se je sproti razkrivala, ko sem znakom prisluhnila. A pot je postala temačnejša, izgubljena in sama sem tavala. Ko me obup je na tla prikoval, zmajev ogenj me je obsijal. Trust me, girl, and come with me to fulfill your destiny. Happiness is waiting for you if you do what you're meant to do. Tukaj bi mogoče rekla te dve vrstici, ko me obup je na tla prikoval, zmajev ogenj me je obsijal, ker je res težko, takrat se nekako res prepustimo duši, no? Ker nas toliko prvije ob zid, rečemo, ne mora več kontrolirati, ne se zgodi, kar se mora. Ja. In takrat se ponovadi sprosti in izteče. In nas odvije svetlava. Poznamo to, ne? Okay. Toliko z moje strani. Jaz bi še nekaj. Ni vprašanje, ampak je mogoče podeliti ene izkušnje. In jaz sicer sem Mateja in Haja spoznala, ko sem hodila z njima na delavnico. In lahko rečem, da je bilo zelo fajn, ampak mogoče ena taka stvar, da ta delavnica je bila proces, tako trajanje, 1 leto pa pol se mi zdi. In na koncu smo naredili eno predstavo, ki je bila za moje pojme kar zelo na nivoju in je bila enkrat in edinkrat uprizorjena v Španskih borcih, ampak ni to, no, kar sem hotela reči je to, da se mi zdi, da pri Haju in Mateji gre za to, da slej ko prej se te dotakneta v smislu, da imaš izkustvo. In da je tudi zato mogoče o knjigi tudi teži govoriti, ker so besede, ampak že ker je pravljica, pa vse skupaj gre nekak čez in začutiš. Ali pa pač ne. Imamo še eno, Darja, tam nekaj leta za tej skupini. To je bila v bistvu gledališka skupina. Mislim, namen je bil preko igranja preseči nekaj vzorca. Pa prije samo zavest. A bi še ti kaj povedala mogoče? Bom povedala, da ja, na temo knjige. Mi smo bili na morju, ker smo nam pisala in sta bila mojega otroka pa še Žaka, ne? In je Mateja vsak dan, ker sta napisala, zvečer rekla, ok, boste zdaj poslušali, kaj bo novega. In so bili vsi, v bistvu so komi čakali, da bodo prišli, ne? Tudi te malo Žak, in so se tako umirili, poj Ljuka, da je v svoje ideje, pa vse, pa so prevalstvo. Se mi zdaj, takrat niti jaz nisem vedela, da je možno, da nekaj takega bo iz tistega rata, mi smo pa malo stika dobili. Ampak otroci, ker sem mislila, kako to vplivalo na otroke, so bili navdušeni, so sodelovali, so poslušali, vsak dan so čakali, kaj bo zdaj novo. Tako da jaz sem zelo vesela, da je to rata in zelo ponosna na vaju, da ste to spravila. Res, ker tisti začetki so bili tako, pa ne veš, kaj bo rata, še pa nisem izkušnja, ker bo knjigo pisal. Da je ta knjiga, kaj je z veseljem, bomo zdaj doma zvečer, ne? Moj je kaj zdaj postali stili. Tako da sem res vesela. Hvala. Hvala vam. Mene pa zanima, ali nisem prebrala še, ne, ko mi čakam, da jo bom lahko.
kam obožujem pravljice, pa me zanima, ali se boji deklica zmaja najprej, ali se ga ne boji, ali ima kakšno ime ta zmaj. Skratka, kaj takega. Pavel tako ne uspade. Pravljica. If Tia is afraid of dragon and if the dragon has a name. Nič se ga ne boji, ko se začne on prikazati v sanjah, je takoj tak nežen zmaj z mehkimi očmi, tako da bolj se boji iti na pot, ker ji reče, poišč me, tako Klele pravi, ne? Trust me girl and search for me. In ja, kako, jaz, preden sem šla Indijancem, meni so se tudi Indijanci pokazali in v sanjah in v vizijah. V bistvu, na nek način je to tudi podobna, sem malo tudi iz tega izhajala, no, podobna pot. Preden sem zbrala pogum, tako ko ona preden šla res od doma, je malo trajal, no. Pa fejst sem mogla biti pogumna. Mislim, ko bi rekla, nisem niti vedela, kam iti, kjera plemena obstajajo, ker na blef sem šla tako rekoč. In pa se je vse odpira, tako ko se ti odpira, ker pridejo pravi ljudje na pot in te usmerijo naprej, te vzamejo po svoje okrilje, kakorkoli. Tako da ne, ni se ga bala in nima imena zmaj. But she has to go a journey before she meets him. Yeah. Because of course we are afraid of a soul from a certain point of view in our life. Because it's out of thoughts and out of feeling. Yeah. So that we first need to go a road before we're ready to make that jump, to make that decision. Ne, da čakamo, da nas neha biti strah. Tako je. Njo je bilo strah. Pa je vsem šla. Ona ni vedela kam. Spomnila se je samo, da je ena gospa rekla, da tam nekje na koncu ali na drugi strani vasi ali na drugi strani gozda je pa ena, ki ti pove, ki rečemo kot neka vedeževalka ali pa jasnovidka. In neka, ok, to je tja. In potem je dobivala vedno naprej korake. Več pa ne smemo povedati. Zato, ker drugače ne bo zanimivo zabrati. Ena stvari, ki sem jih pa tudi počela, prej, ko sem vprašala, kaj sem kaj počela, zdaj, ko smo Kajana omenila delavnice gledališke, sem imela pa tudi delavnice kreativnega pisanja, tudi v španskih borcih, neki cajt. Tako da, mogoče tudi s tem, kaj nadaljujem. Ja. Sem rada to počela. Itak je bilo pa s poudarkom na samo spoznavanju. Pri nama je vse tako in gledališče prek tega vira in vse ostalo. I would like to thank also from this place from us, Peter and Simona from Chiara, who immediately were enthusiastic about it, because I think that's very important. So we all felt okay. Moram reči, ja, to je res izjemno bilo, da sem jaz poslala po mailu zgodbo in naslednji dan je že odpisala Simona, založnica, in je rekla, da če se lahko dobimo, da jo zanima, tako da je bilo prav res vavno. Ja. Super. Okay. Pa še Ani hvala, Ani Vtičar, ki je pa jezikovni pregled naredila in je tudi še polepšala se. Meni je bil tak zelo čast, da sem bila med prvimi, ki sem prebrala in sem zelo uživala in v imenu vseh vas komi čakam, da boste tudi vi lahko uživali, ker se je zelo, nisem je še nobena knjiga, s katero sem bila lahko dotaknjena, pa že sem jo lektorirala in čisto pohvala. Sem bila zelo počaščena, da sem lahko to naredila. Of course, we also shouldn't forget the one who made this beautiful picture, Yes. Kiki Klimt. It was quite a process to get to this picture. We first had all kind of dragons, no dragon, and now it is exactly. We feel all that it is as it should be. So Kiki Klimt is the one who made the cover of the book. Cool. Okay. Hvala, Nataša. Hvala vam. Jaz sem pripričana, da bosta Mateja in Hai tukaj z veseljem z vami še naprej poklepetala, da jih lahko vprašate še drugačkej, ne mogoče tako pred vsemi. Tako da to je lahko en tak prijeten večer za druženje še naprej. Super. Pa knjigice so tam le zadnje.
Hvala. Ki puti organizacije znajo Kje so vrtne? Ko se zajemo, se vprašaš za partnerja, kaj si, za prijatelja, kaj si, ker za vsakega nekaj si. To, če si imeli 1 uro na delu, bo nekaj daš. In če si vse to napišeš, to. Najbolj imeti nekaj,